Ende chikuru chiregeri kurura kiumia twitite mwandiki munene kirenkia maya nat meru nwe Caxton miungina oriti thirikari kurekeria kigina kia kuringa machikuru njeki kuriona kinyagweta mwerekera yurane ndeto bagrena bakethira bakitumaira kuthoma au yetirite gitana bena kuwa nendi baraba ingia kana chikune nyingi nyine itina irazi bya kwana no tubibotere kuthangikirwa mutugi kare ka tumenyithie ciari gintu kira kwenda kuiga muno na ndi muno ni aciari ba grade 9 bakwenda kuigwa kethira irazibira ba promise ni thirikari kia grade 9 kethe biuyuri migambo ya mwandiki wa Nataja Meru Caxton Miungi akiaria kagitene kala skuru cherigeri gochokwa kiumia twitite akiuga kiuria kiria chari bagochoria ni kethira irazibia grade ya kenda ni biojori tauria thirikari ejanite wirane ati gwikinya mweri jo mwanka jojo ila sibio biketha bire kureka Miungi akiuga uma kure na maskuru jamwe irasi bitojori na akiuga konge kure na maskuru jatena irasi biu na nde akiuria kinene skuru irachite na kirasi keu kiangirendi ya kenda inana bao bakethira bakithomera oni thiurukanite na skuru nyingi still kweba mbeti irasi na bitojora na kwe bange batanenkerwa mbesa nyeje waka grasi keu kia grade 9 na ana no basokete bakathomera ku kiko kiure kinene sana kia tukuya thirikari irasu ibitiaki na skuru sokete Jumatatu tariki 6 na inge sokete Jumanne tariki 7 abigakwa no tukuka abigakwa na ruo kana abigakwa Mulungu omba thigura kiwa let them be right and there was right kathirikari kawareti thia classes kana atia na ndiro mbaria Miungi nierekeria kana bisaba kithomo kire kaunti ya Meru guchumiria kuga ni skuru ing'ana chirene irasi biangirendi ya kenda na kinyabo ugeni irasi bing'ana bitojori na kuga kinya skuru irachitene irasi buru county directors about education barunga meba analyze o county director ka analyze rutero wa kaugwa skuru yakwa ndene county yakwa skuru igana na ge skuru igana iraje na iras ni skuru 20 kana skuru 50 iwinge bitena class nikena twemucia turi aciari tukameatire tusoke ana beto basokete skuru tena class na tutita kwira twitembeza twake tutekere kuwa ana beto basokete skuru vergete class na bara bukathoma rungura miti kirirwangirwa kithomo ukurukira thirikari nene Miungi ariruria gutigira ni rukurekeria mbeca cha maskuru na mpwe gutigira arimu banene batukurukira kagita gakomo gwitithia kithomo na mbere akiuga ni untu kainge thirikari yugaga aritwa bagatumwa nja kugira BC indi thirikari itithagira gitegera skuru iji thirikari enenkanaira promise ekauga ukageta muciari urita mbesa barutu kunenkanira mbesa thirikari ekauga nekanekana mbesa nuntu gwetumikiwa aciari bakarita mbesa aciari baikinya skuru principal kana and teacher bakambira kwira aciari ibarete mbesa niki nuntu kwina mbesa yito capitation o mwana buri kwitha kinenkairwa mbesa ingene thirikari na thirikari nayo antinekana mbesa mbere skuru soka betaira aciari ara bakamba kuthina for example baba kwenda kurugura bya kuria betera thirikari nenkana mbesa watu ko ticio so principal kana ndi teacher bakara thiguru bakabanga na aciari bakabanga uria bagetia mbesa jia kuriwa skuru kajo thia bintu kingi yanandi kurauraga na kwamba kwitha gwi skuru bioro biomoki na thirikari ta nenkana mbesa yagwita ngugeu na mpwe nonto gwetumikeu ukona arimu bakarinde guru kana principal bakarathe guru na mbio emwewe ndakenda bomba kwira ciari barita gintu kina nonto bakurungamira bintu biu itukwenda kuria thirikari mbesa ira baugia bakanenkanira pa child dia gwito capitation mbesa wiwiri kweja mbere skuru isoka nikenda principal kana teacher komba kubangaira mbesa atikeye kubanga goka eterete keripotrande toshia weru ria kwa rietwa ni mutuge kare